Magi bomati. Come on, no, ano. In way no yila member better yat. Ko ami charo dok bamagata. Breakfast dok bebe. Imwaga Aliba Jil kimia bungwen ki Pierre Bichil Uyaro. Eneno dwe Pierre Dek Uyachil dwe me abiro. Dano mau kwano matut dano ma wori kabiru ma pool. Chako kwan ma mege ni chake mwaga Aliba Jil kimia bungwen ki Pierre Bichil Uyabungwen owe Pierre Biru Uyabichil. No Tiago Primary School Odonyo Sa Samuel Becker School. Imwaga Aliba Jil kimia bungwen ki Pierre Biru Uyabir ni uwe mwaga Aliba Jil kimia bungwen ki Pierre Boro. Odonyo Ilao College Okwano Ugiruwe mwaga Aliba Jil kimia bungwen ki Pierre Boro Uyabich. Kwano benefuny ni chake imwaga Aliba Jil kimia bungwen ki Pierre Boro Uyabir charwe Pierre Boro Uyaboro kainge o University me South Africa. Zeru Babel Abukha Ibe yelu yaka nitini Natiu na meta more tin ki leb Germany. Ida we University of South Africa ni. Yeni be yelu ya. Ikwan I Germel kilwana nga Frankfurt. Frankfurt. I Germany ki mordan ni kai chu mabene ro chichu. Guten Morgen. Ru? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's dir? Avoy matak 12 minutes mega FM. Chunya beru ka por bibo ya la dieta. Kiera yo no tema da. Tiene la tema que ni. We lo agwe situl mani. Agwe situl. Might no dako gulu. Dalin dan kapeling. Gema gulu lo kata. So tin wo mit wanen. Ka nen wi pian yin dano ma mwa ni dip. Para ma wachu lokumi duju. We may check again kiana me chawa chiel ke kana ne petime dak kaneno mwagani ne mwaga mabene lo Uganda no kwere lodge kan wa no system me kwan manyen donc man bino kila pen mapol ni man pia munni bir teach gi bino bot wa kan peno ni wano chol wano barpe ba nyone wan po kwan wan po ngeu pen ono time ni ning mengo meng kwando ma put pa cholo biro. Mono. Mama put pa mono biro. No Kwan to toile no ke lo me ke pa de lo Kwan me no ko lo pon. Tu ni wa. Pen e karcha ma pa mo bene. No pol wan lok me gel. Lok me education. Non tie kera ke yibu dar kera ke fur kera ke beru kera ke dano no pole beru and family ke dogo la money ke ot money pe char ka ngi je madunga ta chalo gel pe char ka ngi je mugu ne ro kono me Rhinelands gi kono me Mississippi gi kono me ngon no in pe char ngi ginen gel me cher ti me re ngi gina kunyi ina no gina kunyi ma ingi nyom beri ni na mer ini nyom dien ko ke gwana ni diang gwana ni di kale gwana ni leum pajon gen ma kuni chale en ma be kay fonyo ingeyu pada ngi da tawe ana kwano gi moma ana fonyo gi moma ma tiche pere onu gelo unemployment be pere kala no ti 20 tiche do pen il faut e kwano gi na tiche tie en man dan kwano nyora kala la ata kale ngi tawe gamer me yanya ti kono ni kwano entro che nero dano ma pool ma gio kwani karcha ma pia o Pierre Boro ya bicele kine kamuni kenyu no polle ka de kwano waje ni tik dong no ti karma ri ke gang kwan dong lubo ngo ma yini kwano geno ti me enene kira waje ni traditional education and no one what kere man te kwan no yenyu gena mere ni tem eto karma mo binu mago cha fonyo dano gero time ene mo no gubu aw bedare kriya mo gede tebo aw edo gero no geno wa kanye jo mi timbeti e ko ge bu ma gen go wa ne eno mi dano wajini ikarcha
inde Kwan mere tu no ti chorne pi bu man fun mon wa charo alokra dit mo beru permanent secretary beno to agela choga o ma enti o penye ke makere pepe ke ngolo penye ba donc ine yo binu non I makere go pa ke motara ni ani ende ye motara ma nyen ke la gonye ma comme wen futé ka ver we man chakre ni we dum in ngere ka de tiro makere ke ni ngoy be noti ju ma pek donc motara ye de ye men mer be penye wa do ne we nu ngar mo do ni teri gang kong de chim kong inde chim motara Mario eto no warga appointment metit ka bera rio achiel machar ka bera assistant district commissioner rua ka achiel ko no tit kwere for affairs ko ya wa appointment la ronte rio ma me era charity put penye pe ga ngolo inano manyuri ni ikare ero ni uno ka bera dong matuolo maduata ma ke merne dano danye madon ko merka wanero is 6 a year ma pierre bichela ngej magine no teme dal kabiri do mi pon o pon mo don padon lare o mi ro wane wanya ti wane ko mo ke cat factory down ti ye ke cat gi mo down ti ye ben ka tek cerlo pamune ne tit pagamende nak no tit man private entity don ngada so li ero ni bene ti mi dano ngeni ko lo mane karcha penyo mo mari ke ngar mo mangin mal karma chonta une gini wan ko karu in bada ka pereye da ana chauti we in the 80s an ke nwale 62 en karma mo no wa ke lirane en mo ze talo beno to gino don giti ate ko kwan ge inano en wa tane karcha ti peke yenyu ti jo kene gi o sine fodon de kiru kar pe cher da nyin ka kwano ge elevo Penti mabu no Romeo. Kay we donye poli kisine furini ichao ke gwander. Now ka ini nero Kwan okay waket ko ngi ikin moni chama no gwak ino no fudi pere ki dong moni ma ini tie ki makum beti chawani. Apa poka ne tika kwene? Apa pora tie. Kwane kar char no met pien gimu bir manyen no dan pengi ngoma kwano mo konye pien kar ma munu kelo gana no reading writing kirele jon kwan choy kidini ya churiga eni lu cheme je ko ya chulu ke bin 1903 ma gali wachel mi abogwan ka der en gu bino pu ngolo ka gung chugo bin gu ber got ke ma ngaro jolo ge nyegi lono bwana chuli ma futa med america ami appointment dit board la appointment dit me gulu university talsa mone apio lili ke anen juli okui gani gut tiji mon jigu tima be about kita kwano binu kero lako ki kwa padani ya chuli ma kanero mo tiki kar ma laaj pe kar ma tinen kuna ma mena en kan kati kar ma laaj luongong Charles Amone abutero ki kware kit ma gino lako ki geno ki kwa wa ki behavior wa ki tradition wa man ma fut pa chara nyim okay na man merka ka ene walo wewe man ma je mu mara ngeyo ke mu kan ki bene ti buk mo na mala fon da gena jakayo peta o chere mu chola chana ko ki gena ka cham to na ne la fon en mu chola professor chere the late and bene o nero about traditional education actually uno berni ning actually no ki fon ni ning I fogni latini ni ma food pa ya mo no bino ki fogni jone eno ne ber ba ma da ka gere eno ber ba ma da ka gere ka che ne ti cha jone ma go choy ne ti winyo ki ngo ma te la kona ya donc e kar ma kwano biro kan gina no ti nya be pa kwan loy wen ge dar ma mbe wer da ta mar kwan ene ni lwen me wolu
Leng. Anan tarne ikarma 1908 me o 1911 Leng no me World War tie. Ke chogote na chuli kan ke jo kan go charga Leng. Jo kan chori chene du ke warga. Dano char por jo lo readers ke teachers lo fonye ke lo kwan. Iter ne la tena choi warga. La tena ma furko nyu warga obino. Iri yeni kam la fonte ye. Unyu ngare mo temo kwan. Wero gonyi. Kwani warga. Ma karta wani ki primary school timo concert. Iwe irom choi warga dwa wala te na choyo ni cho. Cho ne ana ti kan la mena ki be nyomo ko ke be timo ngo mer ko ngo kon temo. So ki we ke kwana win go. Ni ana ma mer ni ini ti ni ini mena ke ana ya mena. We pe ana be cho eno bu kwana ga ina ye. So ko gine ni ka na concert na. Gino no ya timme chon. Yen kwana bi no mo man parta ko ni da tel karta madam ti mobile phone. Tinye mono dan ponga ngani ni mi cha dan piera bi chen ma go chim. Pero dan pe ke. Manira ka furu neno no mer kon pege yel. Dano wen gwaga. Ke gwaga. Mo wa dum no ke me kor chima ka don pe no mi cerka charging no better way town long kud bi num diri. Dano mol dak. I dog. En kwan bene bino en tel mobile money mobile phone bene. Amazing. Ma kangara si kene ben mo gudong palara. Ni mo na mo yung poro mo na bero kip block mobile phone. Kaya dam pa no ke char kina. Ikin ji mo kene mamuni gwak ba war ko. Chanda bana giu kelu. Bangu inimeriti a bit outside. Baro no karen ti adaro nge chanda gini Odonyo ni kibero ti yuni ni. Trade gano ti down no lakha ki jame. Wa gagi bagiti kere ma chal chene. Ma don pa mo na yo kelu. Mono go bino go cham ke rupia any currency ma India. Pen Indian coolies ma go bino yo Uganda railway ni. Go bino and currency ki ba tikere. Ya no go no rupia. Okay, and what do we here? En man ke duye ne ma chen. I don't know get kiral down lock ke jami no tie. Okay. Ina no joken ti gage pen gage ti wa Mombasa no ne kan ta. So gage na wa joken lu ngun chen ni gage. Gage do. No gage ne ko man. O megi tiero. Ma ti kan. Mana ka walok ki chanda ma kong kana chi. Kay gonya nan ko. Bele right manung pala. Gonya nan ko. Ye gonya na. Tiu. Jami te ye kan ma dong. Giga. La dit Zeru yet. Now, Ayo. gino te ma kare wa ni before 1903 uno poni Acholi che were and family kara ki dogola monene. Pe charka fonyo gena pe konya da. Now, fon pa mo na mado biro kanyo la de madongara. Ulo kita wa lega wa ulo ka ngi lo ki kwana. Tal wano ko no lo ka gere no konyo. Dono konyo. Bene watin lo ka konyo lo ko. Ki bini we pe ya yichu kono kristayo ngo ki cha lo we down in 1903 jomuk talo Acholi ma ko cha kanya bero musali in 1906 ki cha kanya ki ke en bo ran Acholi ki musali ki ko nga ki gene ki cha lo we in 1903 pien inge a week ikarma ke marketer Kampala uneno ki lo ki kwan ki ngo ti uneno gine enene be chu choy warga borwon me bunyor ni utwal jon go bina fonyo mabe ane ki kunu gene be so ki chwalo en Albert Cook ki Lloyd gi brother Lloyd gi kon nga go bino ko ngor ga gunga go bini keyu I wish you invite again ni go bin bene Acholi ya ko begin okay go be point down Okay. Now gena chel konyo ne waliel kera te meliel kera ke nyom kere nyom ko ne wedding no wan ten o pe No pekara. ke nyom en nyom Acholi kwan be ene o kere ko gina kwan ke dim kirwa entertainment no tim style ma parta mielo bola ko mielo rak de ko mielo ngola mo wange ngogi ana ko nyo no entertainment style no banta ma kwano kelo party wani
Michael right you pare kwa ni Michael ni be wa ngeno la ka ini ki bor ka la ka be nyo la ka ma right ti ki wi wa style ka down low ke I karcha ga rot ko go bul dan re bien si ter ngom ti tin wan lo ko wan lo pate ko wan ja la ne re bien mega ti man ko benong mega enong kwana to ku ngo ge mega ku ngo la ten mon ruin ku timo ngo da ma cha dar la ten bolo ku timo so when so communication me do la ayo and man when ana ne gena kwana okero o wero ti la fon man nye mo botsa o wajene wan pa mo na mo bino o e wene o uprooting totally the urban youth and Buluman my time in the town where they are uprooted and not transplanted te lo kene gen ke na ge o ke luet ge en pege kobo kama pege pergi kama ma pat so karo chui en pi mon mano ke na ke kwere ndo tum se dong chao ne no be ka ini neno ko madan te ko ke kompeni ni da kwano ane mer chenen video er premier ti ko bonen video ki yo ngo gidwa ta no mer bet ki smartphone mer bet ki ngo jami en manyinya ne mero er me timone wer en dong jema nyane po biye dong la dit zero ka waneno iguru ka gani nyuko malo me Uganda schools nyu gai kwan machon no yang ti pangi kit mago chako donya kwere anyang iguru high school tikin gai kwan ma guku Odonyo chona dada kien en Samuel Beka oberi ye gutuch kan nining Gula school ki chako in 1914 magita tong gula Lumichan gukar Gula school Lumichan ene mission ene missionary pa cheme mission ene missionary pa katoli gino me ka chaka wa chere mission ka chere mission okay they are all missions mission dini stations papa mission station ema dini me Christian kita yelu dano katoli lone roba lo cheme lone loba kita lone gena chele pengo dal pe penya ene me yelu dano gine gena chele mission Kimichan Roma is a missionary station. Roma ki luba. Luba and gina chile. Boje papa. Kiluo man wa ngeni gina ne pa. Tena bagito lo kan piyechu wa yechu pa katoliki choki S pa cheme ki choki C. Kana ko yele miunen. But me wa dam ngene a par rapport à tiken katoliki protestant. A par rapport à mo pere. En gina chile be wan en yete. Inano. Okay. So, ka enikara wani cheme je kwa o portande. Cheme te lo ni Church Missionary Society. Bu benu go chako chukul ki lo ni arabigena. Go chako emission kenyo. Inge arabigena o benu Korsan Hilda ya. Ka inge o benu gulu high school maki gulu to junior secondary gulu senior junior secondary gulu high school do secondary school in 1947 and yeah udo senior okay uno to junior from 1914 up to 47 why you need junior chani one junior power nyang kai relating to class at P1 or P6 kai P6 cher kwano junior secondary 1 junior secondary 2, junior secondary 3. No food petit is senior secondary. No food petit senior. No, it is junior secondary. O level. No, but O level. Rome ki O level makom ka. Rome ko. Per Rome O level. Uno che merne quan classe BCL primary. Kai quano junior, kai quano senior, kai chere aya. Aya part ki university. Aya A level. A level. Senior secondary, junior ngino me school ni gulu senior secondary school. Pingo senior ke karo kanya. Pero no junior tie. Ina. Okay. In 1967 ene gamene me Uganda, o wale ni junior do bu beru paxe. Tien lo ke go. Ero ke me primary Ke classe cielo do P7. P7. Kata no kwano P6.
chi chero junior no te boarding luka tuli ka kwano junior ge bin St. Joe nyuka pe ke chero pa ke pa gena wa nyapaya polo portande ge kwano gula school nyu boro school no garaj no junior very good enano kai nge private junior mono beri away tutorial college junior mono beri naga junior mono beri bobi ke I think pa bo something like that ma dano agi kin gange cher kunu boarding be kwano P6 be kwano P gen junior secondary 1 2 and 3 kong junior secondary berga de kai nge credit berga rio ber junior 1 ke junior 2 67 no kwanyo ke weko i primary ke be meru gen P7 berutie ke meru P7 berutie banyuri chances rom berutie ni P8 ke ramo kelo ne kay neno kita jivnati word kwere ampa ngi lubu kena gamelo jim kere syllabus ke program ke me kwan ka porri wigi eto internationally ke me dar kwan ma part de mo Peter University a part de okay so i kwan ma ber primary ma ngwen mono da part selko i kwan senior kama ario i kwan gen i kwan A level magadoni HSC high school certificate yeah, HSC okay kare don university so gulai school no tiwa John gulai school cha pangyo ka wipo kita sa sumil beka Odonyo kwere kan sumil beka cha 1952 chene ma yo kisa sa beka ene chene ma yo ke peje how war memorial school in the second world war British Andrew Cohen man the governor otamne o mer tim gena gelo ni foi ke me ke joni ke karma no than Uganda pe konyo gelo in second world war so gulu being the gateway men northern Uganda ke be yu monument ma mer ko ngen unyor ni foi ma British o me well ke yubu pongdo sa san baka ke yubu ikama ka berme lo ni pongdo ke kar gene kono ki kare school and channel mu kan ke yubu ke gene ke page stadium school mu charo la yibi ye wipo la yibi katole yo chao katole lo yibi charo kere ma Pierre bit ko ya rio ko ya dia chaka chalo technical nengo technical school do yengo school mo kwana teaching inano yeah school mo kwana teaching manyoti St. Joseph ko le yupo chake mo o chaka be ki St. Joe for good kacha kadon ki koba o char kamanti ye ko me la yibi kacha o chaka chalo technical school okay ina gina in a par be me Mario 1910 Bishop Gaya Brother Kagol, Father Albino, Baruli, Gubben with our school in 1912. Acholi. By 1912, we took 6 chaplains. Actually. Good point. I think in Mahame Magitaka la Yibini. La Yibini attack Pierre when we are born again. Ma chukul St. Joe ni ene da kik chukul katole wen St. Joe and St. Joseph and my forgot na cathedral ene chukul mama pa katole mu kwa ke ya chuli la yibi don na ten la yibi don ki ka opian no ni primary kenyo junior di kenyo kada ke ke doctor gen technical school si to la yibi ka chan school o chalo Holy Rosary eguni nyan makanya pa Holy Rosary Oruzare panga we ma prime na cha kere. Oruzare nenda o cha kon ki cha ki kilija ma ke karo. We are poor ma wanti pondo no nursery school je Kenya. The only nursery igulu no te Oruzare. Mana la fonyo ka be no te ngi tere ngi pondo kele Kenya in nursery. Pe buru da. Pondo kan ku di ku jui. Ko dago ne ben kelo kati igere officer DMO si don ko kelo ke tena ko tekni ko ide lo mer pikunyon ti jo kere karta wa ka weji ko ma gwerda weji man metin lo in muru ko tena ma nyon mu ngi ke bore ti ke ter mo ge kwano junior ge a ke goma ge bin St. Joe ge wor ke tiangi around 1940 1950 again jui
e wi nyuma Ki wor da ko ben. gi wor ge dog be tuwe wa diel be cher ge lwa ka be tim wa ngom mu kan Diri dak dugu. mu kan ko ge fu dir ge fur ko ge do la ya dek na nywa ge nyome pamma kan wa ko tiene ka cha bi so inte wa age pong do me bin gen kina gater ga mana be kite ke ge piri pela fo nywa ni no do ti piri ene te wa do gwa ma da Ba ben yo. Donc ka waneno. ka yir ko ge tini ma ko nyor ko cher sen illa ke to yo ne gang vi ko ke pick up ko ke ngom Oui. ke gere ke gere ke chupa custom Ke baji. mo be ke we ya Donc ka waneno syllabus nyokit funy me kon karne inini. Wanyang ni lot mo ni mago penye magik ni inini style funye bedo be beru geno kende matika binu manyen we beru geno kende should we see you manyen me funye new kid funye en mamono kelu ni itamo ni futie relevant ikit mako ki kalake kwere tene yana di ni inini gen mo te me ene ni e karma ke no lot ken jo mago kwaro ko cha te me kom dan jar gen me mun ene we dan ber kam vume kere ya juri kan lor le mon maraj ko ke nyiri ko ka te mo ka kwaro ene ke wori keri gini mo pare keri na chan keri na me la mero ma konye we come ene ha ja ni tigi degree ni tigi degree rek maraj now ene don pa kara ne konye dana gamero ber no wa gana ko lo ma ke ben mer ka bor kwan bangar mo ne do kwan ma da te lo ne do mi pe ke yel do rek jen wen mer ke tema ne dok ma rio ba ka do kwan we ko do nge jen wen tema ci do pa da do kwan pe non productivity per po le do kwan mer we kan ye churi jo mo do lo wo ye churi pe jo mo kwan ma to mo ne ko lo ne professor nga o mo ne ko lo ne doctor nga ko lo ne ngo ma ya te ma churi me do lo pe no te mo ko no business people no ko nga te mo uyibo atkan o te mo o jo te ne ti po le pe again pe jo mo kwan ma ke degree so ki cha on ne kara gena british we wa ne kwan la lo me la lo ka don le bi jai wi ni de riak ma dai la ki e quarter ngor ngo kwan frankfurt a bera cher budu ko te mo kambo ke oxford ko ngo abat gina ne po ko ndan ne bi ni we so ki cha ne kere la ma ko ndan bo ni kwan ngo me ke kwan so curriculum development center ko katekistan mo ne ke kwan ma stage mo ke kan ma ini giro ye kwan konyi tie o mi ben ma konyi ina ke wai kombini ko kwan mo ne ma don ki kelo sina secondary school wai tu kan pa mama na go ma ga cha chok dong mer ke gang wane ka kwari kuna o senior 6 ko go ma ss chabe bi na kwan na gulu university adok mo ka phone go ma ne ana degree ka dong chung be tie da chung na mi abed mp nya ben nga bed man na te ero ni pati ki gana lu na exposure pa yaw ne wi lobo be pengi ke mo ke ma pap ki dek pa me na me en ba chamo ne chi cher ke che me ka kwan che me ka cher ke kwan go ma ss ki dong guru po karo ka mo bene kwan mo nyoni i kwan wo de manyo ngi cher ngar ring with marathon ne ma da anwe da kwan ma bu ma ro ma chu pe mir ni kwan gi na kuni i kwan me ma ro mo chu ga kan ki nying ni o well i po no ni degree ma be pe ngi wa ngoi kwan ga university so itamo ni in macharu in generally kwan kito watika kwan la bany pian chana me chulu school fees tie na machel kidong gok ipere ki pero mo ma di kwan eno ni pekonyo ki mario walu nyuru bene ko nyoni tatu kampala kunya gin bene gidon ka konyo ke tieno ke kwado pen gite kwale ili chulu school fees imere ke kwal pen kwal ka latini ka wate kar watane la nyuru do chulu fees me duki na ma 1 na ma 2 ini terwe da funyu wani gene ne mi ki twal se ngali mi der pen ke bi kele wa gene la funyu mo ma te special pa be la funyu mo te special ti pen no ngi kwala ro ano ki mi ki jemo chola li mi der ken si la nyoro be ini mi ti ne gala tini ni o ti kwal ke pen ti ngi na no first grade
man no mi cedum ka yaza ko tim ngo ben inta man la tini ria balong eno ñu ñu chulu ku be dong loy bagte tini ena tini ena ka berum doctor ni do ti yang ina ni be yenu yang kong ta tini ni kwale penya kwala baby ye guru pale kubi wang jawa ne ding mo miara gam no chim pange wati live Facebook e mero nano Zeru babel o Abukha miara win Romo cherry Facebook page Mega FM Gulu cherry nan mila penyi maybe kasumba tika wachini do we even have active district education officers okay machala penyi gitiena ka dom kon ki ti gi ko ñu tel civil servant be nan pa ko duum am lo ko machara ge yele wi dar ko ti ci ko cer ko ke ken office manu mer ben inspector ay go tay am foi chuma megi Apo cho ni bra apo cho pa biar ba be. Foi mana nga. Eni mega diar ke kaberu pong chuma be. Apo cho. Ayo. Nyaro kwan ko beri ka nyaro kwan me karni. Ke kar ko la mani ke tiga la ko ni. Bolo me kwan me Uganda dong pepe. Konye be pe. Ani ma kwan to twan dong be pe. Pian dien ma be ma down no be cho kwan be ko beri pe. La tiam tiam kwan ti bepe war bepe kin down sai neno ana kwar ma cham ala down ma kin yare 1968 and ma don 1976 81 no war ti down kwan ka down kwan be down no teach and ko be kwan mi wil wa dok ti jawila itin jin wa ti ma ti no ni penny me ga chana na me wa in the war. Okay. Okay. Mono tamme ichoni ning. Wa koi mabe. Maranga. Nero. Bete ki kwene? Ya ki limu. Oh ki limu. Afo e medo bete. Bon, la kayamani e bete ndo. No ma ni do. Ana koyo. Leya. Ana ko bidini da. Ana wa kwan. That was your application. Let me mara. Let me very different. When I put it, and the down from baby taking you. I am Mario. One kaja por, ma kwan. Uno te. Ya que kaja por. Quiere city, quiere nurse. Y tú no mo pi. Man and Kwan man makere don't give up I think we ma pole ta yo ko na ara foi amigo ichoni ning kom what hello ichoni ngo hello Leng do paitika lock Mega FM ichoni ngo Chope ayo Ano part na la tiga go ya. Ukot kinoya? Pea Yungaro. Ayo. Katam ka mo dir kon. Amor bene agamo. Apo ana wai kwa de kwan mai kar ni dong ta kwan. Kar ja mo kwan ka ga de mo dong choi warga. Mo ri ma da go be mo da ko kirne ka ban tong kana bana ka choi warga. Madra bene jo mauti ma te ai ofi. Jo as po total. Di acting di da buona che uberjo mo ma pro pan total. Afoya. Da bene ti no ke wa kal na kule ko ti tuwa. Kom kar ke mi ko wi ti ja wila ke pe kia. Okay. So ti mu weri yi do ngi ka dokti. Ti der o do dokti. Ikari chaini ni majijo kwan kaja biro junior 1 junior 2 junior 3 Dokti chwe holi wele terenti nuhu retire da Afoe matera dada ki Facebook odricho kelo Wilson wachini tia loko en kum loke kume mar matek Cosma tika wachini tika lupo neo mod koor down to my pool to chao wane wang char chi dingeo le pain ma were kwere adongi seconds Pierre deki ken for 2 hours 2 hours Fedong gian le pain ma be were kwere ena ye ni wayubu ni ning Kamobale.
ina ko gin man tar me gora me pongdo ma be ne me tar go me pongdo second Pierre Deck gere ne war me ro du system ba ba tiel ate ne ne curriculum mania ne no bokon pa means of education ana be do ko mer kon ki nen ma be pen pol dan me pengen curriculum mania an nyar te tem curriculum mania they are going to be the first lot ke sata high now gin mata tim ene a chera ne no kira ke kwana ke ne ki class donc bene kira ke makin kere be beru tek pn ke waya na about 20 to 30% beru gin meti mi school kadum pen binu ni ki mera beru 70% me pen so your performance ki school